Yes, ikaze kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Tugiye kuganira rero kuri intambara yo muri Ukraine. Ejo habayeho guhererekanywa imfungwa hagati y'abanya-Ukraine n'abarusiya. Bakaba baraherekanyijwe imfungwa zingahe, byagenze bite? Muri iyi podcast turaje tubirebere hamwe. Ikindi kandi turagaruka ku mirongo y'urugamba aho intambara ikomeje kandi ikomeye cyane, nyuma y'uko contre-offensive y'abanya-Ukraine naniwe twabonye ko hatangiye noneho contre-offensive y'abarusiya. Turaza kurebera hamwe bimeze gute muri Kupiansk, bimeze gute muri Robotinho no muri rishyamba rya Crimea, naho turaza kureba uko bimeze. Turebe na front nshyashya yo muri Soledar aho abarusiya batangiye ibitero nkuko nababwiye. Yes, rero nkuko mubibona aho ngaho ku mashusho, nkuko mubibona harabaho guhererekanywa imfungwa hagati y'abanya-Ukraine n'abarusiya. Bakaba baraherekanijwe imfungwa 50 kuri buri ruhande. Ibi rero ni ibintu bisanzwe bibaho muri iyi ntambara, aho ibihugu byose biri mu ntambara bihura bikaganira, bakabasha kuba bagira bimwe bahuriraho. Muri ibyo bakunda guhuriraho rero hari guherekanwa imfungwa, haba harimo izirwaye zikeneye kuvurwa, haba harimo no kurekura izo mfungwa nyine ngo zitahe zisubire mu miryango yazo cyangwa se zisubire ku rugamba. Ibyo ngibyo rero nibyo muri kubona aho ngaho ku mashusho. Murabona abarusiya, murabona n'abanya-Ukraine. Ubu ngubu bakaba bamaze guhererekanywa izo mfungwa, ariko nkuko mubizi abarusiya bafite imfungwa nyinshi cyane z'abanya-Ukraine. Ntibaza ko abanya-Ukraine bazabona ingurane, kubera ko amashusho tumaze iminsi tubona aha ngaha muri Zaporizhia, cyane muri Zaporizhia no muri Bakhmut, na ahantu hamaze gufatirwa abanya-Ukraine benshi cyane. No muri rishyamba rya Crimea naho hamaze gufatirwa abantu benshi cyane b'abanya-Ukraine. Ukaba bakwibaza uti rero bizagenda bite? Ese Ukraine izabona ingurane? No gutegereza tukareba. Ibi ngewe mbona ko ari bimwe mu bizakemuka iyi ntambara yo muri Ukraine irangiye, noneho tukamenya ngo imfungwa z'intambara ziraza gukoreshwa iki. No gukomeza tukabyitega tukareba. Nkuko nabibabwiye rero intambara irakomeje muri Kupiansk, kandi nkuko nababwiye uyu mujyi wa Kupiansk nibawufata bakawufata wose bikarangira, kizaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri Ukraine, kubera ko aha hantu abarusiya barashaka kuhashyira ibirindiro bikomeye cyane nkuko byari bihari. Bakashyira ibirindiro bikomeye cyane bizabafasha kwagura imirongo y'urugamba bagana muri Kharkiv cyangwa se bagana no mu majyaruguru. Ibitero byabo bakaba bashaka ko bizajya biterwa biturutse aha ngaha muri Kupiansk. Murabibona ku ikarita aho Kupiansk iri, ni mu marembo cyangwa se ni mu mihanda igana muri Kharkiv. Ibi ngibi rero twabiganiriyeho, tuzakomeza tubikurikirane. Igihe bizaba birangiye neza tuzabiganiraho. Ikindi wamenya nuko muri settlement zigize Kharkiv harimo nyinshi abanya-Ukraine bamaze guhungishamo abaturage babavana aha ngaha, kubera ko hagiye kubera imirwano ikomeye cyane. Indi ntambara rero nkuko nari nabibabwiye, hari indi front yatangiye muri Soledar. Muri Soledar ni mu nzira ugana Odessa. Ahangaha narababwiye yuko abanya-Ukraine kuva batangira kugaba udutero shuma ku barusiya tudahagarara, n'ubu ngubu baracyatugaba duciye mu mazi. Abarusiya bari batangaje ejo bundi ko abanya-Ukraine bari bagerageje kugaba ibindi bitero ku kiraro cya Crimea. Ibi rero turakomeza tubirebe kubera ko iyi front iri muri Soledar, Soledar nifatwa biraba birangiye, kuko hari naho biri kuvugwa ko yafashwe. Ariko kuri Telegram nkurikira impamvu update ziri kubera ku rugamba ako kanya, biravugwa ko ahangaha muri Soledar hakomeje kubera imirwano myinshi cyane, nako imirwano ikomeye cyane. Ikindi kandi wamenya nuko muri Robotinho twari twabibonye ibifaru by'abanya-Ukraine bikomeje gusenywa cyane. Ahangaha aka gace ka Robotinho nabibutsa ko na gace kari inyuma y'imirongo y'abarusiya muri Zaporizhia. Ukuvuga ngo abanya-Ukraine babashije gufata Robotinho bakabasha kuhasetinga ibintu byabo byabafasha gutera muri Zaporizhia baturutse hafi. Iyi ntambara rero irakomeje. Biravugwa ko n'abanya-Ukraine bongeye gukaza imirwano muri iri shyamba rya Crimea. Ubwo turimo turagenda tuva mu majyaruguru tugenda tumanuka muri Crimea, naho ibintu bikomeje gukomera.
rero no gukomeza tukareba kubera ko nkuko mwabibonye Odessa yo ikomeje kugurumana umuriro kubera ko abarusiya bakomeje gusheringa gusheringa amabombe menshi kuri uyu mujyi wa Odessa kandi nkuko mubizi kuva intambara yatangira uyu mujyi wari warakomeje kugira umutekano kubera ko abarusiya ntibashakaga kurasa Odessa ariko nkuko twabibonye nkuko twabibonye muri podcast zashize iyi Odessa yagiye ikoreshwa nk'ahantu ho guhisha ibikoresho by'abanya-Ukraine kuko abanya-Ukraine nta hantu na hamwe bashobora kwihisha intwaro z'abarusiya cyangwa se misile z'abarusiya rero kubera ko bari bafitanye amasezerano n'abarusiya yuko batazigera barasa ahangaha muri Odessa nabo niho babikaga ibikoresho byabo nyuma rero yo ko batangiye kugaba ibitero shuma ku barusiya bivuye muri Odessa twaboneye hamwe muri podcast ko Odessa igomba kujya mu maboko y'abarusiya byanze bikunze cyangwa se bakamenya ko nabo batazigera bidegembya mu nyanja y'umukara kubera ko aho baba bari hose abanya-Ukraine bafite ubushobozi bwo kuba bagaba ibitero ku mato y'abarusiya bakoresheje utu twato dutoya tutagira abapilote ikindi kandi wamenya nuko tukiri kuri Odessa ndagira ngo murebe ayo mashusho ubwo n'ubwato bwajyaga muri Ukraine bavuga ko ari amato atwara ibinyampeke ari amato atwara ibyo kurya abarusiya rero babashije guhagarika ubu bwato nkuko mubona iyo ni kajugujugu y'abarusiya abamarine b'abarusiya bavuyemo babasaka ubu bwato banabubaza aho bugiye bagaragaza ko batajyaga muri Ukraine ahubwo bajyaga muri Romania rero biragaragaza ko Putin niwe muntu ufite ingufu muri iyi nyanja y'umukara igihe cyose ariko yahagarika ibitero by'abanya-Ukraine bituruka muri Odessa kuko nubwo ari ibitero bitoya ariko bishobora gusenya ubwato bunini abarusiya barangaye birashoboka cyane rwose ibyo rero akaba ariyo mpamvu intambara ikomeje gukomera ahangaha muri Soledar intambara izakomeza gukomera kugeza abarusiya bigaruriye Odessa ndetse bakagenda bakazahura na Transnistria nk'agace kabo ikindi kandi wamenya nuko nyuma yuko misile z'abarusiya zikomeje gutera ubwoba abanyaburayi zikomeje kubahabura kubera ko babona ko nta gisubizo bazifitiye batangije ibiganiro hagati y'abanyamerika n'abayapani byo kureba uburyo bafatanya mu kubaka misile zisenya cyangwa se antimisile zishobora guhangana n'izi misile z'abarusiya za hypersonic nkuko twabiboneye hamwe izi ni misile kugeza uyu munsi zirenze ubushobozi bwa NATO kugeza uyu munsi NATO idafite ikoranabuhanga na rimwe ryatangira izi misile rero hakaba hatangiye umushinga urimo kwigirwa hamwe n'abanyamerika n'abayapani uburyo bafatanya hamwe bakubaka ikoranabuhanga ryazabasha kuzajya rihangana n'izi misile cyangwa se n'izi hypersonic z'abarusiya ahangaha rero nkuko nabibabwiye nkunda kureba n'amateleviziyo y'abapropagandiste b'abafaransa amateleviziyo y'abafaransa yita ngo ni amateleviziyo mpuzamahanga kuri RCI bavugaga ko noneho igisubizo cya hypersonic cyabonetse muri Ukraine bavuga ko Ukraine yabashije gusenya izi hypersonic muri Kiev murabyibuka bavuga ngo Patriot y'abanyamerika yahanuye kinjari y'abarusiya ndetse banerekana n'ibisigarizwa by'iyo kinjari ariko abasesenguzi nkuko nabibabwiye ufotoye kinjari uburyo ikozwemo ukareba n'ibisigarizwa byo berekanye ndagerageza kubishaka mbiberekeye muri iyi video ubona ko ibyo bisigarizwa ntaho bihuriye na kinjari ntaho bihuriye nakunze rero umuntu wakoze comment muri iki kiganiro cyo kuri RCI uyu muntu wanditse hano hasi kubera ko bari bamaze iminsi bavuga ko izi misile nyine Putin yiratanaga ko Patriot y'abanyamerika yabashije kuzinesha ahangaha muri Ukraine none uyu muntu watanze comment hano yamvugiye akantu nanjye nashoboraga kuba nabaza aba propagandist niba mwarashoboye gusenya kinjari mwarashoboye gusenya hypersonic missile y'abarusiya muri Ukraine
none kubera iki muri kuvuga ngo mugiye gutangiza umushinga wo kwiga uburyo mwakora ikoranabuhanga rizajya ribafasha guhangana n'izi misile? Harimo ikintu cya propaganda ariko kirimo n'ubujiji, nabo bakagira ngo barabwira abantu b'injiji. Hari igihe bagira ngo barabwira abantu b'injiji, kubera ko murabyibuka igihe Ukraine itangaza ko yahanuye Kinjal, ni igihe ahubwo Kinjal zarashe patriote y'Abanyamerika. Niba mubyibuka icyo gihe Abanyamerika batangiye babihakana, twarabibonye muri podcast zashize, nyuma yaho baza kubyemera. Ariko kiriya cyari ikintu gikomeye cyane kuko izi patriote niryo koranabuhanga riri kuri top muri Amerika mu guhangana na misile. Iri niryo koranabuhanga rikomeye riri hejuru ry'Abanyamerika. Mu gihe rero ritangiye kuraswaho, ahubwo ni ukuvuga ngo Abanyamerika nabo baratangira kubona ko batarinzwe muri intambara ya Ukraine. Nicyo kintu kiri kugaragara, hari kuberamo ikintu kimeze nk'isuzuma ry'ibikoresho. Abazagira amahirwe bazabasha ku updatinga. Twabonye intambara y'amadrone, aba bantu Abanya-Ukraine bitangira bari hejuru cyane kuri drone, bari gukoresha izi drone za Bayraktar z'Abanyaturukiya. Izi ngizi zajujubije cyane Abarusiya ibitero byabo bigitangira. Nyuma yaho Abarusiya bagenda bamaze gusubira inyuma, noneho bahita nabo updatinga ibijyanye n'amadrone. Nibwo bakoraga commande muri Iran, aho bazanye drone zo muri Iran bita Shahed. Nyuma yo kuzana Shahed, ibintu byahise bitangira guhindura isura. Ukajya usanga noneho Abarusiya bahagurukije misile 15 bavanzemo drone 50. Kuko ziriya drone zo muri Turkey, ziriya Shahed zo muri Turkey, imwe ifite agaciro k'ibihumbi 20 by'amadolari, mu gihe misile ibiri muri miliyoni z'amadolari. Rero Abarusiya babonye ko nibakomeza kurasisha amamisile intambara izabahenda cyane, bigira inama yo gukora commande noneho ya Shahed muri Iran. Izo Shahed zarahageze zikora akazi, n'ubu ziracyagakora, ariko n'Abarusiya bahise bateza imbere noneho drone yabo bita Lancet. Tumaze iminsi turebera hano drone iri gusenya ibintu byose muri Ukraine. Drone yajujubije Abanya-Ukraine, babuze igisubizo bafatira iyi drone, kuko bo abasirikare bavuga ko ujya kuyibona yakugezeho. Ni drone ujya kubona yakugezeho, iyo uyibonye ufite amasegonda, bavuga ko ari amasegonda hagati ya 30 na 40 kugira ngo witegure uyirase cyangwa se wirukanka ube wakwigira hirya niba uri mu kimodoka ukivemo. Niyo tekinike abasirikare ba Ukraine bakoresha. Ariko ikoranabuhanga rya drone muri intambara ryarazamutse ku rugero rwo hejuru. Biravugwa ko hagiye kuzamo noneho na drone ikoranabuhanga ry'Abarusiya twarabibonye mu kiganiro cyashize, biriya bya artificial intelligence. Ibi bintu bigiye kuza mu madrone, aho abantu bazajya bazamura drone nk'ijana zose zifite gahunda imwe, atari kuvuga ngo buri yose ifite umuntu uri kuyikoresha. Izajya izamuka ikoreshwa n'ikintu kimwe, zose zifite target imwe, ku buryo utazajya ubona niyo wahanura n'eshanu ariko izindi zose zikakugeraho. Ibi rero nibyo navuga bitegerejwe mu rugamba muri Ukraine, kuko nta hantu ikoranabuhanga ryose rigezweho ku isi mu bya gisirikari rigomba kuza rigatestingwa. Ubushize nababwiye ati Vladimir Putin yabishaka gufata Ukraine yari guhita ayifata, ariko Vladimir Putin akigera muri iyi ntambara abonye ko Abanyaburayi biteguye kohereza ibitwaro byabo, yahisemo gusubira inyuma afata agace gato katazamusaba abasirikari benshi bo kukarinda, noneho akomeza ahangane n'ibyo bikoresho by'Abanyaburayi. Muzabibona namwe imishyikirano nitangira kuvugwa ibura nk'icyumweru kimwe, Abarusiya bazigarurira ibice byinshi biriya bice byose byo muri Donbass, byo muri Donetsk, biriya bice byose byagiye bisigara biri mu maboko y'Abanya-Ukraine, byose Abarusiya bazahita babyigarurira igihe cyose imishyikirano izaba yegereje. Nuko ubu ngubu bifasha abasirikari b'Abarusiya kumanaginga kariya gace, kuko si kanini cyane, ntabwo bibasaba abasirikari benshi cyane. Noneho mu gihe cyose bakongera kariya gace bizabasaba ibikoresho byinshi n'abasirikari benshi. Niyo mpamvu mu mibare ya Putin abarako bagomba kwigarura uduce twinshi, ariko babona ko Ukraine yatsinzwe, Ukraine yazahaye, abayifasha bose bamaze kuzahara, noneho bigarure turiya duce bizeye ko intambara igiye guhita irangira. Ahangaha rero twaje kubona ibindi bitero byagabwe n'Abarusiya. Ndaje mbirebe hano. The point of temporary deployment of the Ukraine military in Kramatorsk.
more than 7 Ukrainian soldiers were in the hostel number 28 in 28 in Kramatorsk, and more than 600 Ukrainian soldiers were in a hostel number 47. More than 6 soldiers destroyed in Kramatorsk, and as a result, more than 600 destroyed in Kramatorsk as a result of a missile attack on the point of temporary deployment of Ukrainian troops. Murabibona hano muri Kramatorsk n'abasirikari bari baratojwe, bari bateguye kugira ngo bajoininga abandi ku mirongo y'urugamba hangaha. Rero hakaba hari abasirikari 700 bari mu cyumba cya hoteli, bari muri hoteli nomero 48 nkuko hano babivuze muri Kramatorsk. Hakaba n'abandi 600 bari muri hoteli nabo numero 47 nabo ni muri Kramatorsk. Bivugwa ko rero abangaba 600 bari muri hoteli nimero 47 aba babashije kuraswaho bombe z'abarusiya ku buryo bahaburiye ubuzima bwose. Rero abanya-Ukraine nkaba navuga ko bakomeje gutakaza abasirikari benshi cyane n'ibikoresho byinshi cyane, ari nayo mpamvu aba bametre babo igihe kirageze ko batangira kunanirwa, bagasaba Ukraine kujya mu mishyikirano, bagasaba Ukraine kuganira n'abarusiya kugira ngo barebere hamwe uburyo iki kibazo cyo muri Ukraine cyarangira. Bikaba bizarangira rero Putin yigaruriye turiya duce twose, kubera ko nkuko mwabibonye abanyaburayi barenze ku masezerano ya Minsk yahaga Ukraine uburenganzira kuri Donbass na Donetsk, bayarengaho ngo barashaka kwigarurira na Crimea. Ubu ngubu bongeyeho Zaporizhia, bongeraho Kherson, bagiye kongeraho na Odessa, bongeraho na Kharkiv. Ibizasigara nibyo Ukraine izasigarana. Twarabibonye iyi ntambara uko irushaho kunanirana, ni ikibazo gikomeye kuri Zelensky, kuko Zelensky akomeje kugaragaza ubutagondwa no kwanga kuganira n'abarusiya, kandi aba bamufasha barashaka ko azaganira. Twarabibonye ko ashobora kubaho kumwica, CIA ishobora kumwica ikamuvana mu nzira kugira ngo abanyamerika noneho banyuze ibintu mu nzira zabo, bitahire nk'abatsinze, nkuko twabonye kajugujugu yabo ihaguruka muri Afghanistan, uko twayibonye haguruka i Saigon batsinzwe. Ariko kugeza uyu munsi mu mafilime bakina, mu biganiro bakora, batubwira ko izo ntambara zose bazitsinze kubera ko ibyo bifuzaga gukora muri ibyo bihugu babikoze. Ubu rero ni ukurebera hamwe iyo tekinoloji Abayapani bagiye gufatanya n'Abanyamerika, ese izaboneka ryari? Ni ukutegereza tukabireba. Hari na drone by the way, reka nayo nyibabwireho. Hari drone ya dore ngiye aho ngaho hejuru murayibona. Iyi drone ni y'Abadage. Iyi drone biravugwa ko Abadage bagiye kuyiha abanya-Ukraine. Bikaba bivugwa ko ari drone ifite ikoranabuhanga rikomeye cyane, ishobora kugendera hejuru cyane ku buryo radar igira signale ziri faible cyane ku buryo amaradar adashobora kuyibona. Iyi ngiyi rero akaba ari drone ya reconnaissance cyane, akaba ari drone igenda igatanga amakuru, ikaba yatanga coordinate aho yabonye abari inyuma bagahita baharasa. Iyi drone rero ejo bayivuga kuri RCA, baba propagandist bacu bavugaga ko Ukraine noneho igiye kubona drone y'agatangaza, intambara igiye guhindura isura, ibintu bigiye guhindura isura. Ndavuga noneho ibintu menya bigiye gukomera, reka ndebe iyi drone ese yaba yageze ku rugamba. Ngiye kureba nsanga drone izaboneka mu mpera z'uyu mwaka. Muranyumvira namwe ibyo bintu zizaboneka mu mpera z'uyu mwaka. Mu mpera z'uyu mwaka nibwo n'abashoferi niba ari abashoferi, niba ari abapilote ba F-16 bazatangira kwitoza. Nuvuga ngo iyi ntambara barateganya ko izaba intambara ndende, ariko se niba ndende amatora yo muri Amerika arateganya iki? Bizagenda bite muri Amerika? Ese abanyaburayi bafite ingufu zo gukomeza gusupplyinga abanya-Ukraine? Ni ibintu tuzakomeza tukarebera hamwe. Iyi ni Waka Waka podcast. Mugire amahoro y'Imana. God bless.